सर एक बिफोर मातसो फाटल्यान वता सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान आमी जेन्ना रिकॉर्ड्स पळयले सो ऑन एन एवरेज 10 रेफरन्स हांगा जाता. रेफरन्स जाता रिगार्डींग ऑर्थोपेडिक्स, रिगार्डींग न्युरोलॉजी, कांय स्पेशालिटी जे थंय ना. पूण तशें ना, ओपीडी व्हडले संख्येन लोक पळयता. तशें ना की जे एसेंब्लीन केन्ना केन्ना चर्चा जाता ते केन्ना केन्ना एम्प्लिफाय जाता. आसूं एम्प्लिफाय जावं हे खरें आसूं शकता. पूण इतले संख्येन जेन्ना जेन्ना उतरांच्या आदाराचेर ते दिता कांय कारणां खातीर म्हणून हांवें सांगलें 3 स्पेशालिटीज जर आमी चालू केले एटलीस्ट थ्रॉम्बोलायझींग ऑफ द पेशंट वीच वी आर ऑलरेडी डुईंग देर. बट ऑर्थोपेडिक, न्युरोलॉजी एंड कार्डियॅक इज अ नीड आर इन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी ECGs ना खुबशे म्हणून हे जाता. म्हाका दिसना ECG इज एवरीवेर. Most of our PHCs and CHCs thrombolize the patients. You cannot thrombolize without reading the ECG. And Goa is the only state in the country, maybe globally, where a medical officer is thrombolizing a patient. Other places it has to be MD in medicine. So we have to all know what we are doing. Whatever we are doing it for the interest of the people, to protect the people, to save their lives. Ayurveda is also made a part of your entire system now. Yeah, Ata Ayush Ministry je department asa, will it come under you or it will be No, a that is the different? prerogative of the Chief Minister. But Ayush is a growing field and it has come to the forefront today globally because of our Honorable Prime Minister Modi ji. And it is his vision that old science which was there has to be integrated with allopathy. So there is a methodology that and notifications that have been issued, and I think it's a good thing. It basically stresses on preventive medicine and care. So whatever has been prescribed, we will follow it in the state of Goa. आता आयुष मिनिस्ट्री जे कितें सजेस्ट करता कॅम्प्स काल आमी सगळे मुख्यमंत्रीचो बर्थडे आशिल्लो त्यांनी त्याच दिसा त्यांनी इनिशिएट केले. इट इज नॉट ओनली फॉर हिज बर्थडे इनिशिएटेड, ही स्टार्टेड इट ऑन हिज बर्थडे, बट इट इज गोइंग टू कंटिन्यू अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. तुम्ही पळयतात GNH.